dostahin namin siya po parang nito ganang gula si Regar Bogubiri. Siya kecamatan tertinggal rusak soni do labura. Kita memang. Tiba ke sana pason, saya giat batu karena bagi kita bayi di batadi dapat sepatuna. Lumubri mah di tulang nami naposo, do na tulang naposo. Kita mah. Siya kita nomor pariban. Boru bere do ibebere. Sada mahita paparan nito ganang gula si Regar Bogubiri do ibebere. Atolak sa hudalo kami musik namin. Lumumi man di hamu akka hula-hula namin. Raga namin. Manopahal siya penguromo. Jari-jari 10 pa 10 sada si maju. Kalau tu kepengatin bayar tak berasu sok paham. Marhina si patupaham namin. Raja namin. Tidak boy tak patupahami. Katanya kamu tamat dari bata tua karena mangimu. Asa dapat tak papakan alobak kami parkir lemon. Sok-sok ni manang dia upar musik namin. Para musik kami dinanang rumah kami marsokba tuadopan ni Razali hula-hula nami baik nakong majo musik nahong par musik
dari suara sa kecamatan natin kami nomor paribat di Las Mirohana di pangalapak pasu-pasu di mana tulang na poso doon na tulang na poso tulang nabi na poso Balgarohana asa di mereng akan marparibat do suaksongin lang na tulang na poso doon tulang na poso nain pa nun nain na goyangahan na kita na taklat si Mato ano na kaibigan mo jadi siapa peran itu kan yang tulis ini kan baru beres waktu nima dohot berubah si boro asima rohanya matahari berada tu akan namanya tidak mampu kapar dong sari peu tulang naposo dohot na tulang naposo asa dohonon naik masam na dia puta si jodoh-jodoh tubuh asa titik masih gopa golang-golang pangarahuna tuk songoni pe raja nami sopa nami naboy tarpatu pasiak kami kapong amat tadi batama namanggohi pasu-pasu